Afenzo so be called of Fontaine, Ube Canasha one corner, Saint Judan Becoya as so be test. And one did you any Brunian, but when you do what your men go, when son Mamenco, who comes and no more so, Fenanza Tona Sumdi, and Timra Bobuano, as so be test for the sea news as to or number no year 0598928109 0598928109 ofro mo mojo so na omama obi etu ama obi ato Lawson beverages papa Lawson na wote ne nka no oso o mansa no ma na omo bibiduro nom ndi tumidi kabla dilema ona de ba ona asa ye na akatadwe no o de atadwe live bi nso so abaje set ya popa o se bra be pe bi bobo na brunya ne die mra se won short wo ba ho ndi start to bi e beduru on nipa be bize o hwe bia wo hunu ndi to bi sie ne duru ha obi a short no mo ba ho beto na so sika etimi abapa aha ye akatadwe no a number ne 0248619999 0248619999 bia de no ane crop bia de eno 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 ane crop to bi bobo na niam anko na nimfama na no afra se mi hunu ye na crop na short o na nkofu pebi pa na short nti afi no makoye de abache se buadwama so na buronya ekoduru dia so hu se no ye crop no nso bedi buronya ho wokwa kwhye na yere nchen yo it is amde na frase ya kwaje mo fagu ho aso awie we de mantepew aso awie afi uchini pebi a wo se obi ato agu no no wototo bom to wo de wa to wo de fasi kopentoa to wo de na aso ne bia de eno ane krob eno ane de ji ya ne buronya ya ama ne ji no awie pe ye de amai ye ko akoye nim ye nimu a na ye ko ako ensem sisi na ebia si wa asoli fi wahala day nananka media futuo sronko bi ebrew se wote wona wo bobla aya ye ho awiemfo kakra unnim ba bia wo firi unnim ba bia wote edi ye ho awiemfo kakra omuno di bia betwum bata kina ye de no ba ye futusem no so ya de etete pa bare be ko ho kina na ya dokoro no kina ya wada no na ya pusem na ma show videos be because ya de hame na Friday na me wish say ye deba na omono de aba ndi o de aba de a nyame pe kina no me head up ho video bi aba na me bochi o wi ayetimadi hu nkomo nya na aboa na Friday ni ape bi foforo na ene de me ka kire o se yo ho awiemfo kakra asemi ene me ba kwan so na drop sa na so nkomo e wo se na yedi na ye manipa bi ani ba omo ho so akwa ni fira kurase no ho ana abeduru kurum oba wo dana damfo nchen enso yusu iPhone 17 ye ho awiemfo kakra na wagimi dodo iPhone 17 mi ko busa ya nam 300 million u fira kurase abeduru be bobra mu kuro mu prot kura ye 50 million ama otum se ne mi nkoto 6 prot na daachi bi na beba bo meton ebe dane fie entima ensi akora ni tirim wabeduru di pawo bonya esika gakra emma wo be panya bi enti no wakoto iPhone 17 ye ho awiemfo gakra na fie ni bi unnim situation ama me wo ye kaso yale sesi obetima wu bi ko ni kapreda ho unnim unua no ma ogya wona kire no abakurum se obebobra na de ane akasisem bebrebe wu krase ni abakurum abrabo ntane boutique ntade na wo hye abra wo ko dumfo so obenya 50 cedi de ani efe wo kogina wono ato atade soro ne form 1 million anyame nhira pa ka even ni nua no iPhone 17 ne da so no no wa hia akora no na hwe ne na asese de asi asena wo mpomwie ye no wo use 17 ni bi yenka asanye ekura wa mamu yedura mpa wokọ na check yo wonni dan dem dadamfo nje me madamfo no wa medu is a vision ni emu ni bi kidipa bia bobra ba bia so hwehwe ba bia du ti beto ukokoko na amfa benya ba bia so ye we du odadamfo nchen adamfo na han dan no adamfo na oda ne nchen ni mpo atima han dan no oyisu bia iPhone 6 ebi oyisu iPhone 8 ebi oyisu iPhone 11 na wo de wodru 17 karisika kesi ese mfaso ba na de bebra wabrabo untimi nya ho awiemfo gakra kwaku ade ahomte pa ne se wo bowura fie bi ma na akọka anwamo ne makoyira wa bia maame bia twia ka ne mabutu ho a saa baaya no hia no se wo pɛ no na agina ne kwan na abizan se obedidie ya ne wura fisi wa jiska na obetuma akọtọ mo sa chesa ma ne maame adibi ubozo akọkire golden tulip wo so abra bo wo ba wo wiase wo se kura sa betafra to nkọtena woni dida onimzu obo obi baka
no atam obi ben ma obetima dane na brabo no de ne ko mpe golden tulip mu be pia firi wona aka 2000 na ne kra me no akoka ache na mfo no de o ma di na chi na o ma be di bi chi na o nhia bra ni biem no na brabo sa akozelo onso nim se fie wo sam ne nan na anwa mo ne maame apre ho kozua kora ya nchi bi enso wodi enso hia obi benti wanya ne ho awiemfo okoboni pakro fom se susuro ye onwa awiemfo kakra ebi ni fie o classmate mi na etima kodi aburochire akwai tu kwan kodi aburochire na sabeta frache kakra ba no na waka se na damfo no oban na kodi ye nante a oto votic na waje votic wasi wo kosinisen o se yame de yama me na oto hia ni ba no wa me yasinise de tatu atu na beti na damfo na ya mani de hunu nyansa se ka me ma akoya ma miska yasinisen ka franya wa afre futu wo se de ade ne de kwantabuza no ye fun on se do si ko he o ma madwene ba sa mpa se yesu komo na midi kombe sa kwantabuza kwa kuna akwa ne boss eboga ne ka uboza ne votic hye ne motuom ubo wanse wo yetatu ni bi o si ne si bi akwa ne be ko na kom den madam na ni bi ya zero haso yare ne kom den manta wo poto ubadwene ho awon ti ase ubadwene ho adwene ho awon ti ase mfa papa ne mra ne nkonko yanim me madwene di pogogu afutu se me na me pese o guram pa because enkura ni bia bra boye me mobo enama oba kire wa aduane so no ba sa nam no onim se o wa kura se ne maame de ye o mu nyina aduane mu ono kura wonya bi nwe obeduru kurom kakra etene no okoje aduane na nam gusu a asesa bi oni hawo e wo fie eno ne ye ka che o se netie ne ye pa ye be ka che o se odada bi ndie me pa o chew pa brabo a wo bo no ye onwa wiemfuo kakra wate na mra ye ninka so ye onwa wiemfuo kakra ye do abesua adwuma ukura wo da adwuma mu ofitani ye pon no wato obi abie ka no wadam obi a wo da ka mu ofitam wo no ukohwe ge bi a wo tu no wo mantam wo no a ada ya wo sua adwuma fira kura ba da ka mu enzo akopege na adwene mma na wo so se me kura mi ni ba bi da na fufuo no mde aba no kwabena ni bedi we yo na enzo na kura se ofire se bi na takwa me Kevin na tro bi a one ne ayi mu no Kevin na gwaja sem sei na ope aduane ne Thomas em no ogegina mu ye ne ntentem ba so fu panyini we yenchen na afutu sem ne ye bewie agyamu na sem pen papa nyi di bewurom na fa osu abaso ya ma amre na nso akire wagene bi ko asema mekan no awre hosem pa mankrofo bi se kwa akurase a chese odwene ho a wonte ase universal deliverance universal deliverance prayer camp ministry so for panyini wo bo adwuma papa dwetia mpobi na papa yi ewo universal deliverance prayer and prayer camp and ministry camp and ministry in Kwantabusa so hu se mabon wo se ya ade a mintini manim guase bat nyame be gaza ntino papa te ha dwetia na wo ampobi papa yi wo bo adwuma papa dini a prophet Joseph Opoku papa na bo adwuma papa wie brese openyame nipa wo yi dam krakra fire busunya so sasan bi edi abusunya chi o sign no a wo mani pa nya fa hodi anya ahoto a na udwane efiri papa we nchen a okotu skagu wase menye wo fi wa efiri wo kra mu se papa o ha we na wo ho nyame mfa ne so nsa na so abo afodi a che nyame de anim nya o meyire o bibini betie we nyina wo nko no akoba bi ni akobu no no asa aba se ofa sofo bi je ni sika ena me kamfo adwetia mpobi di ama ko nyame nipa ne nchen no mu akwa so ngoso kra de ne hawo eye yare eye kona nabi di kan fa number itu ansa na nyame nipa akasa number ne 0543 85 43 06 0543 85 43 06 and 0248 88 91 94 0248 88 91 94 ufre nyame nipa ya mejidi yeso ha ubia ne koda na bia no onu obedi ngon wa fidi yeso sorry ya na one ne di ngon me no ka se gra ne ma na wa bonte ho se ofre a ombetimi abo amanema akotote de amaw nyame nipa mema wajo yeja bemana papa mpacho bibia aboko de yesu adawo ma bibia yeboko yes ye bibire urade apagya ne nsa na so agi atum se wo ye na kwantin senje ne ngwa yesu adawo ma ono ana ye enti se de bia se na meka se
se woni awurade nante na de awurade ani munyama no a bibie ni wa awurade bema wo ho ayeden a kire wo aha ende me hwe adwuma awurade aye universal prayer camp ho a wo bom ba ye nyina aburu bebre adwene ne wo mo nte ase so se obi a wachia na awurade se mema watene na awurade se ma oba ba ko emfa nensa embeto oba ne sisi na odifo hwe na wa mfa wonsa nto oba bi sisi a amian kaka se obi ba oba bi ba do wonsa toto o mu sisi ha on se juma bia wo yi a chese nyankopon kasa kire o okay ana me ma oba ba ko de ne nsa mi no batu ni sisi ana me de nsa to so ye bo mpa ye na be se mi chinum no dompe ni nyina atene atene na mami ahuru kosoro oso hwese ampa no ahuru kosoro no ahuru kosoro nani na osi emfie nsuni debi enne awurade ya nwanwadwuma adwediam po bi nkwa na be hu saade no ana obi ababaso aye no mfie dunwotwe enne awurade nso asane yale mfie dunwotwe enya sam ketewa enne nsankyereni awurade ye no mintimi mubo aje sen ka wo hobi na ebinu baba bedi adanse ebi se omo a awurade se omo yale se last week ya ana awurade ti obi ani ewo oboase okay hanum no obesi ya mo che no ene so woman no ba no so firi boase o okay de na ne do mpa ko ana awurade asane yale no na je se ene kura no oboase fo bom de ka na ba yo wow enso sika se no twa nenso awurade aye weni adanse awurade yesu wo hwe o okay enti ye ho no adwetia no debia ye na me ba hanu ma me ditudwa me sole pa mo si wan fa ntudwa enti ene me sa de atudwa bi o okay se wo firi nkran ba emesi komasi krum dabi odi odu takia na wabusa mamponte ka okay odi esi mamponte mo firi sunya ba no de okay mo so mudu so folara okay na wasi wonum na ko fa mamponte ka okay mo so mo bene ati se swami run about de tachimanfo no sa okay mo so bene kai ewo swami run about no mo besi mamponte okay edu ha na mo frame na kaya mo befa no mama mo besi mu okay etimi so enipa ho dwuma na meye obisi na odifo ye fra wo befa na msi yesu di nipa gogu sire so okay no waka samwaso mo yale no mo duane adi empra he na dom kakra awurade dia ma me wo befra me amemfa mefa enti ene wo mo mba nyina wo mo ni ayeden agye efise adwuma no eye yesu ho adwuma na yeye esi enyi nipa ho abote esi etie ni mma nipa nye so oba ye shedem no oba beto ye wodem o ye ti abonte ne ye cancel okay you need them ana onkosi obi aso se oba be si obi sunti mi twe sika ma na de me akosofo David ebi nsida ye nyina oba ye bomu sede ye bomu tunyum mini wunsuni adi ebio ana aka baba na me ma me kaza kura anwar na se obi a wo ba waso ye bia onfa mampontenka wodi opentamo wodi opentamo be sima ponten okay wudu obenya adweti aka okay etie na ma adweti akra no wukura da ne tambia no ama driver fo no ye ba omunya adwuma ye apostle ntia yesu ma omunya adwuma ye nyame ni obi wo fie busa se yade obi ani sisi akoa etene anifura ete ahabanuro bi ka ho awurade obi wani si akoa no so David abendo me fa abendo onye djuma wo me kampo aye mpai wonko a bible na etene sisie no me nam ka che wo yesu din ani ama wo danzo se enso na me dan ne se me die awurade ni okay me mfa nkeka won nkeka me ho okay ni awurade se me nya no eno na me ye dan me ye o se nkene ya awurade ka se me mu oba mfa ne nsa meto oba ne sisi no nanka wa okura ne tum na wa okura ne ai she yesu kristo ni munyam ese ye djuma ese yesu kristo de en animunyam enti wo be ma no o se me se no tie o awurade
atama me direction e be so ka che me se me bompa ye mo ba me hwe na me fa ne nsanto no hu sei na me bompa ye no se me san no ho a na se bibigu na sena unsankoka me nsankoka okay so ati ase na akoye sa no a so obi kura gyanche obaka se hwe odifo pa wono so se nyankopon adwuma okay eti adwuma bi ayeye no ati se nya ho nimdie firi nyankopon nchen okay no wo cheche se ye na mepa wo na mepa wo ya adenti na yalesa ana wo je enye den ema so mo ye pa kontrotua ye enkofo duo musikedie da bi ye de oba edu be gira awurade anim emre bi bra bi eba me nche ofiri mamponten awurade ka so de no betu kwa gi se emfie nsia okay emfie nsia no duo no wo twa o no wo pese wo hu se eye no kore emfie nsia no duo ya oba ye no ana awurade se onko akra emezi ho okoya na ma na bisa o wa gosi obi aso wo bia wo ko hono mu keke no no wo kra se mumma misika o na mensa ka me visa na o mu didi na tam za edi en nazo enesesi a ho eden wo ho enti akontuo de enya de mai enya de den ama Yesu Kristo papa na obi babusa wo mu a o makwa awale mfie na mfie num ye nyine ni mawale mu anegye se ye ma onya bani bi obetwa jeliko ne ho jeliko awrade be mana wo awrade be mana ko amana ni age ahaban ka ho de bi ahaban ka ho wow ahaban ka ho o se ye nyankopon no bibie ni wo ye anya yi o se obi na ni efrate na Yesu Kristo wa ma obi a wowuo adina na Lazarus wonwa no a afedi ebio na Yesu Kristo be mo wo ye anya den eje yie ni aseye no obeye ni yie obeye ni yie wow enti eno ani adanse die ye die se anya yale nko na awurade wo hwehwe ho awo ani flow wo bia wono mo nsa ensa no wonya ida wo dia fa ani ana mbetre fiti kese so ana mekase awon mo ye camp ye ntonsuo wo ho ye hada wo ho eno ne se no nso obo na wo de wade akọ pipe na no wo ko bu nsuo mo bu wia ne wo hwe nsuo no so atum anwumre no nan no obi asa bebu bi ye ntonsuo no ba bia beda ye free ade ya ha ne ye fom na kampo be na ewo Ghana obekọ akoda ho a ye nyisika ye ntoni nsuo ye ntoni hwe eye awurade ani munyam tira eti ye sese wo bibi ha no wo ba boa ho menga se boa ho se wo ba paki usika bra na mo boa ho se ebia beba no na ye yale awurade beji wato ho so ati ase na awurade asa yale ama ho atom eti wono ne ade a ehia me wo ba boa ho fa wontade fa wo bibi bra ne ye ho nso no on se ye mo bia no na duane okay on se ewiase aye den etu wo ba na se ja wo sire bebe na se o de beba okay utimi de ba ye wo jale wo okay wonu oduane a waye den wadi wo bia ha obi wo ho eno nso ho ato na wasole na akọ baby wada awurade ase okọ baby nti na wo mo ye free chiri bai wo mo free takura de bai wo mo free sampan so bai yentimi mu bokuro no yentimi mu bokuro no chiri fo ba ne papa obi wa adwuma mu obetena konya so bia ya to na duro oso wo fa ha eduto afide na baba bukuro be so oja adwuma sai ni pakuro ba ho a nyame be na mo so ama bibiasi ana ahemfo a awurade afa me so age wo mo doso ahemfo yentimi mu obi adin wo mo yetu mo du de sa me ka chere se wade eduto de 2 minutes eti wo bia ya to na du no wo mbra awurade nchen na awurade be dan ebe sane yale okay sa wo pa wo abra awurade nchen akontuo awale asam wo bia wade ka ana ni das wasa okay wo mbra awurade nchen na awurade betua ne ka ya den ama no okay enya me na betua ama no awurade ne betua ne ka ya den ama no efi se akwankyere be mu nkwade a bibia ni wo awurade ya enye den enye yie enya habanduru asam enya fesika beji sika de asam wodi ebra na be so awurade be na awurade
ebe yi obusa de ayeden ama papa na mebusa obi question no ni kunu one na bere wa akura sesa papa na afirim waye we de ama na abusunya se kokko ni yemfa ma na yeje on fesu mra na nyame be fa wo so ono gra na me timi ha no ma accident hwe so obi shansa manse a na so obi so obedane no obewu eji oh aye anakura sam nyame be kasa ni bakro oh masa na say ye kura bi before kura first na say first amantoa me boa aye djuma o babrum wow na say adifo no bebre aye nsamanse o babrum so ati ase na so say Joseph kura ne papa ye nsamanse wo wu ye no o ka say ko sie no ne kurom o mu de no koi so ati ase enti nsamanse ye djuma o babrum wo abeka say nsamanse ye djuma no boa okay na ye go fresh aman okay nanso ye de akwankyere gu kwamu a awurade be kasa wogya fade ayira no awurade obedan obegye aman eti bibie ni awurade be mu a wontimi nya dan enye emfama bibie ni ho awurade be mu ntimi enye ho emfama we ye prophet Joseph Opoku nyamedifo we ye biri watrene nsa wona na brabo so na wode anidie ema Kristo nti Kristo hye ne ho animonyam odifo ne ne otemanimu papa ni hunu nye yize sawo batunya hunu nanzo nyame nam ne so mansankyani nkomo ma botoyemu na de nsankyani bro nipa abrabo me kamfo adretia mpobi ena de ama nyame nipa solepe frich ne mpobi kwamu mpobi kwamu ho no Moses Samba de Kasisi ho Universal Prayer Camp SS wa okay omuto nua kura ho okay enti ehon mo nya yira kwan ehon mo nya yira kwan kura je number ni bi mu na ma frɛ nyame difo 0543 854306 0543 854306 and osawa 0248 88 91 94 0248 88 91 94 ode memfa we entudwa kakra efiada we ye watch na tikase oh okay efiada we ye na chi fiada ya chi fiada yin wow aye watch na tikase ane wode ye bom frete okay efise nyankofo ba ye nsankyere ne akase ana afei ukura da bia ye cancel okay ana de no hia mpaibo ana na watwe hia mpaibo okay etimise enkofo se wo momra okay na wo mo ye tu kwan wo mo ye wale asai wo mo ye pa wale wo mo ye deka wo mo bibi nti ye tu ye fi akota baabi esu ni awraho omo mfa ni nyina medan awurade okay na awurade ebesue omo enesoa efise babura twere se hu mo so di so mo ko mubuo mumbra mi awurade Yesu nkyai magaso di fo nkyai mumbra awurade Yesu Kristo nkyai na medan mesue mo ama mahome etu obi a waso di so obi a womra Universal Deliverance Camp and Ministry adwetia ampobi kwam ho ehon mo ne yedan yewo kwa no ho pe awurade besue o ane won so ya to fancy word kase yedan afa ho rasta ya bra ho meba mumra ho meba na mumbehwe meba na muso media dance bi nti awurade be kasa ama niam nyina aye adansidie akase de mo de ne ba so awurade gusu a na yina kakra bi na ho ato no eko me de ne ba ha mo muso mo hunu di awurade timi ye den etimi ye timi se wo bia se efiada wei aye watch na tikase wo bia amra ana ukura da bai enana otwe wono so aye cancel odi enhia mpaibo ukura da bia aye cancel ana fia da bia aye watch night me sese wo bia wodi wo hawo wo bia wo hawo bia onya dan wo pa kontuotu sabe wo mo ye ba mawuo no ono kura ne yana mi pebie wo de awurade ba me de me sa bo sisi akira na asole yirima yirima na pieze afie o Yesu dimu ene mema be ba bo mu sisi akira omomra na awurade tiase nyame difo na mote ne nka no nyame pa efia de ye wo ye nim ye kyena ye ya wo ni fie no nyame difo o de 190 kase pa
ehye so ko na ni nyame di fo nkodi ahia mu na awurade be nyame na ne nkoa nso so aye nkoa o ma ne ho kwa ma awurade fa ne so ye nsenkyene bebre koe na ni nyame ni pa nkodi ahia mu na bibia enko tote emfa emma ye de to nchen na me ka kire o se eya ye ho awiemfo kakra na ope wo ho dodo wo se sika dodo wo kire wo ho dodo ye ho awiemfo kakra unika pre obi na de wo kodidi wato aduane buru nipa kura wo kotua wo sika de ama wo kura aso ye ho awiemfo kakra na wo yesa beboa wa abrabo bedane ama ne ma kotote de ama wo nya ye ka kire onumre se ufire efie o mu ni biemu enti ya ye ho awiemfo kakra afi na wo start abrabo baba beduru kumase mpacho ye wo abu akwa ke na wo ho wo baba sini twama dwoso akire ho ba bi hye ho chenchina akwa ne peso han dan wa aduma na apalaku is legon na ye de ebo to ne so a ono atim sa afi wo ye aduma no de tua dan ka ye onwo awiemfo kakra to da akwa akire twa kwan bra aduma na fam kakra na bere pa beba no onwe obeto fie kure wo kurum nya sa wo ni nyina han apartment wo kure imu amua wo awiemfo ba ofura kurase aba wo di u party a wo kwaje apartment no wanda ho 3 days 4 days sem ma atwa ho ahia ni chama ye ho awiemfo kakra kwaku bowuram na nsem yenu mu oduru na afi omuntimi mfa ko wo ho mra ne yankonko ye kwaku mi da se ebeda prophet obeka sa enso ase ya kasa nyina ne ye ho aduru pa nti we program na etufo ewia e de bibia tato se ko pa ko shebrese sanfo ne awurade kwaku yancha ajaba fiye okay ajaba fiye bi obi amcha no kwaku hu se na asema wo de abeto dwa na no ne ye ka asem bi ababa we ye okọ wande she show ya na ye tufi o se enwa ba ma bi fre sorry enwa ba ma bi fre se obi anyansika na okoje nani a ne te a ne ye ka nye sa o tiefu amutie ne ye pamcho ye de ye kasa ye ni bebia ye kasa fa ebi asa ni pa ya no kan ya de ye ka won te ase no ebi onu de fie ye pa enti na won te ase ba ye de ye tufu ama ye nom na sabe ye fie ni bi no ye nnuanom no wagura sikani kwan bia etia okay abrabo na ye bono si ye wo tu fie bi na se fie ho sika ho wa wabrabo na wo wiase oba na etia untwa kwan biem Sompa FM tiefu ntema sesa na mum ye wo ni ye wo tu fie a eye popra wiase no ansa na wontwa wiase nkodu no asamado no na wabre kwan ni mu wa emam because nkasa kwan mu na obenam chisa adumbi ena obi so sasa twu free san nkasa kwan no edu be si asfalt so na se obi amatwe wa kwaku kwan wa obebre sana be abote to obi amfa nche na dwen mu se wo beto asaso nga na se wo nyini ba na hu se wo maame ni na hu se wo fani na fie nkoyi a wo kwan wa o wiase tenie pa edu mebi a ye nua ma no ye wo fa se fa ma menka ne ma be wo kwa kunim de ntia meka sa wo ba ma wo ba 1 million se onye nkoto aduane ni okay ensisa wo be ja ne so chan de otoye ani no kre unya yi che na ensisa wo be ja no we ma to bo ni ko sa kwa na de akwa kipu na ko ba se wu tu ya ma but oba so nya no de ko gina bibi hu a se aduane hu a te se de Kevin de beto so ya omu sebe adwene mmase ni pasuma so ba makwam so ne mbebobra na one mbebobra na adwene bebrebe a 20 man kasa ho ye be ko ne sei utimi dia ohoro ne nsagu na kakwa bagwa ku mema ye hwade o ene enwa ma no ntie ne ye pa be ma hwade wo ka se won to beto na mmom ye dwene daache to babua mini otuwa no ane na adwene eku enti wei wo babua mini bema suma fidie bema ta suma fidie pa oba ba ka che bema se kwaku ne de kope ba bi ntran e ye ne kwa so a ye nka se mfa o girlfriend na o yirim pio ene kwa edu mebi a oba no bema no kwatimi settle se ne me pese me de wo pie okay ni ye hwade ye kwaku oba wade ase no si wotu banjia wodua pa na ni 1 million no wotu banjia wodua onwona abo sa tutim se bema ni tim bema bi timi gina wa no awosu nto se yes nanya oba we ne oba ne mbabobra
obi nso woto aduane na woto nam gusu no na wanya aboa no padua no ne buafu ada ne wanto aboa no padua na nto so okay but so man sika 1 million okoto aduane man si 10 cedis podua de onim kan ah ne podua che gwagwe nyina ya twe no mpan na do maybe a first ya chamba bia Zakrantia junction was oh yeah say my be we born no so ne kona say remu nam na sa boa ne tini wo di kan to a wan wi antokwa besi pa obetua bia so so na be ama abeye fufufu so say no say kwa ku first ya chamba ne wo wi ase no etimi chamba bia club ne etimi be 5 na da but ne onim wo da wa me man nyan na me ka che na ya wo sisi me man nyan me ti da wona me hu se ye prema chi se ya na ma hu se Kevin princess eti me ti mani se na sata mo madress awie enti obe na wo kwa tra ba bia bia 5 na de chi a obe de ye prewa ji a wo de bottle na dem mo ti na me ka kire wo se wo hiani wa bia no kwa wa na sa iPhone 1 ya abai 17 no edu me bia kwa kwa yenim kromo asikafuo bia omo wo sikapa so fo ekuta omo no minimum bi wo sikapa ne fo ekuta nyeso ye tete kwa wo nyeso ye tete kwa ba ne fo ekuta no wa nhwe ababusa na ni pasuma so wo sikapa no daka we ni pasuma sipa wo sikapa no te fo wo ekuta no dabi kobusa ne plant okuta fo be no ntimi to kwaku ayi na no man bia oye adwuma bi e wodi ni kakra na adwuma na katua na nye na nkomodidi man accounts no 150 million na da ho ena panyin bi man business asasi business ena otonye ena pay man 300 million the next day no okura iPhone panyin so mfa connection bi anto na ibe also na we onitire kwagu ye da chia asemu hwe ena yesi ye kɔ gbra ka utwa kwan mu aka ba na di mika bedroom baby nyame ampata na na ye miensa eno kwa no ntimi ntru bika so bi na sa be so mu edu twa nduru wombu na nya ka nkwanhia so eno so be dai ye pese ye ka nyina ne se ukuta phone na ensare uda ka mu ensare o ne mu edu mre bia hwa brabon be bia wo start ye na wo ba no na hwe wunchi wunua no nyina agufie ebi abusua no kwa no ye abusua no nyina be so from abusua pani be si ya wo na nga obi wo abusua mu no obi ani wo 100 million abusua no nyina ni 100 million da fie ho ta samsia na ya rewo ye mobile money ska o nyina 100 million o to susu nya 300 million ya botofo eno na me ka se papa bi na yire wi anya na yire ne maami wi ne be ka kire no na busua ne mu nyina ono nipa sebe otikrum okay kwa kukrom ayete nyobi ekobi otikrum bia ne wosika o amafo won hwehwede pa ma bi wasafo ne ma be 5 wo mu nyina wasafo packet wo woni dan emso mo teta emu adwo no no do ba na kwhye kire o baabi oba na nya obu agum akura ne ba wa bo bra ma it so sum swi na ho no bia hu se su a wo su de sika na eni botom nti na wo su sa dwuma bi kwa ye bia na be makatachi esu no hwemu a ebi ni ho ti maame bi na ho ano se nipa so masem ne nete na on do esu ni de ano de dodo eti maame nko ka bibi na matutu maburu ma papa bi ese o de sika na e banti se no nko anti na wo ye de a no twe papa ya wo su de ne kwhye be kwasi sususu the bad say ya be ma de usu sa na man for dwen no machire ma hu bibia papa bi matutu maburo ne wa pata nso nyina papa na ibrem sika chai memo sika mu bi uwi aye na o de ma de abreme oba ya pa no be man so sha mon pepa nkonwa no so mun pe kwanya mun ko papa kwa ku so de nsafo ni ba ya mun tu bimra hwe alebe na so sane tibia me na me ka che kwa goi me se ye bo wo fie ana wo betre fie ne se fie no sika ni fie wa wo kwa wa te du me bia ye nwia ma no no ene ye nwia ma ni bi hu na wo hwe made yakoso wo wiase nyina ehia fo ma so ne ye nwene ye ho kaku ni so kwa yi ase so sika ni obehu ni so wo su a na da tama ye pagya ne maame akọ se ano papa wa sore no asosu wo nsu bi eno kwa su nu kwa no su na re kekere wo because nipa atwa ne ho hia pata do mo se bo enya asem ketesu no su kwa go hia ya o se du me bi pa na kwaji na kwhwe wo mo da wona so wo hwe bi table so pa ya na rewo wo bo say disposable cup in from afa na hu ni akwachi na besi wo na hu ni akwachi na be obi hospital so obi so dey flax Sompa no ya na no sa na ye tufu say so konye opportunity bi
na bema bi show mu ana ye bema na sese obi show mu a eduruma bi ampa woni ate iPhone no nya wo pe ka no nya wo pe but eduruma bi a hwe wachi kakra na tutu no ma bi kakra bra wonse kakra na mena de ne wo beba yo ho wiemfo awiemfo ne ya na obi wa wonte na me de me nyam ho awiemfo da bi o anya wo na wo de wo nya o ba wo wachi me nyale nye za na ye kan sister wa ba krom nyankopon ya waduma nya shop bra wa ba krom watima be su adwuma o tehwe wo sori ye soma wo nyamia dum nyamia mo adwe watima su adwuma ne wahu wanya shop nkakra sika wunya ya 7 pre da ho no watam ni nyina koto iPhone that's 300 million 17 but if you so nye atakwa mi ya hono na asisu se abrosan mene ka se kura so store no ba bi we akiri na afa so odwini kurum de ba ko kan adwene ne ma ho kwaku eno ma bi wo ho ade pese ka nyina ne se eduru me bi ye ne ahiafo me da me kasa ma ye ne ahiafo mai ye ne ate yi eduru me bi ade efe de efe ye oni pa bi wo ye bo nse ne ni ate oba kurom ne ni ate chese oni so akwa bi wo ye kurom na ye ko school no ekura dane nan enwuda ifie ni bi wo bre bia kuro ya bre na no me ba kumasi am be hu akwa no ye fre na odogo se wa ba ye adwuma mesika kakra ba no ye fre na odogo be ekuro ni nwide ekuro ni samre na sika ba ekuro na wu na me chese ba bi o firi pa ya wa program no invite na no pesika gu ne zusa akwa ni wura fi se ni ye wo no ho ana awu ubekonya ni nwa bi anane ma me kura samre o de dwale kura na eden nipa bi ho enya sika na ne wura fi na chi ene ne ye twe wadwen si bibi so sampa mo bia me friend kasa sebe mu de mu ni binti ampa ye ni bi ba ye ni bi ho a ye adwina kire e wo no ma bia obi sika ni ankasa na wo na okuta phone na enko ye na wo ka no expenses egusu no egu so doso enu te ko benye sika de akoto na so odwina no ma bi se me tam sika 300 mi akoto phone ba ko yi wo kira akoshu ata e beje short as o check kwa coupon beje etiade na me trase na me yusu de me yusu ya ni enko ya nim but na hia ni baby de obakwa akoto unso enko yie to wo ani abaka cho na ma me de kura so hu o ka o yam de opram obi kutade ane board pa fun ane board but to busa no 1 million we nyama mfa so be ne wo sa de we so fa so bi ani so ti e be sre ye hiafo ma no aka kira o me sitie sa asem me se o sikani kwan etia obi wa ne ye wonu ni mienu nya ye wonu we wadamfo no no o kofie se ya na dua no bedu na house girl aserve no but wonso afena dokuna ya no ano nkran dokuna no ehunsuo no ya se etu ya de omboa ye shewofu amesunko ani aka che ne nkran dokuna ni nsuo ne etu fever oboa akwa bi maame we sika oboa o start ya no ono num wi na ode no ho abo boys we ono num wi na boys bi so de obo ho afra omo so ono num wi ni kwa kunu na wi ya o she ya ye chi no ena ne maame se o tete ne dodo wa tam ne kwa buruchiri na ne odi na chi ne so she ya je no ono no da so dem mo mai enti no anya betesa ayo kasa bu anya fo ma na ka kire wo mo o dokun we de me se na yi no we de brown yellow kon ni bi enti ne hunsuo no etu fever se na wa kwaje ne ka po ma no pasi che go boa obuwa ntu pa chese ti fufu e to ne ohu malaria do ntu unte anwedu me bi e be sre ehia fo ma sorry say wa hano edoso papa unzu betima bam 0548931931 0551931931 omo se champon de kumkuru pa champon kumkuru shukuru so hello Fufu. Hello, Papa. Ni nyina wa bodi na yenkoye no. Yenkoye. Fufu ya. Waje. Ya te mutia peje pa. Thanks to you na boka. Ni na ja pandi. Udi te ya ba. Eta de ke katache. Wa ba te get to fight. Eta ni ya mtu to ma ta kwa. O ba ba boko. Oye. Ya boka. Ma te ja se boka. Wasama kwa kwa Nyami shira pa ba ntiem na ko hello Kevin ni Papa mi ame Kevin yenkoy okay
Pacho, you for Kaka. Oh. You for Kaka. If you have Papa no man, any bit. No, so. I'm so down to be after iPhone 17 Pro Max. What was that? Chinchina Toby. Usika, every Usika no so, and so. If you are with Toby, Sabelino, Chuma over Toby, Chinchingo over Toby. If you have no person to be. When you sky, say, what's happened before? Tell about that. Uniscan, which Uniscan, Damas. You inform me, Pebby. I believe in oh, Nanya Bakumame. Is there a chance on tomorrow by Yaji between my watch? Woofy. So what to do? Hello. Hello. Yeah. A Juma Darcy. Donkey, young queen. Yeah, you know, I'm going to about that chocolate like that to be the two. Some more like this. It is like I'm going to put about the majority of the idea. There's no point to have a channel. This is a waka. We have to go to cheap set to the year. It is so, I now put it this year and press over your point. Okay. If you are a can, Abraham, but you feel that you are for everybody I went to. And there's a new sort of new year, look at my life. And then you what you call after. Now, do you run about to a TV bofan? Ni TV. Hello. Hello. Good evening, madam. Radia, the own way. Sompa FM. In power penny, yeah. What happened? The good canon, a pro. Is 14 years. What happened to you? Fun yi so grada bonti akromfo betima wia o. Nyame nshira. Oh. Nyame nshira pa na won so di ade ba ne. Hello. Yeah. Donkey, ya na me say wo no runabout no TV ni bo side be. Uti me say the cash na ya na. The trap this one. People are started to some papa. Na. It's more this one na me ho. I'm sure to oh, okay. Na kwa say mo to TV abo mo kire dan no. Ndira nga me kire say mo nwa free o. Oh, I don't know. Last forget that class. Ya vishra. Hello. 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 Yeah. Good evening. Evening, madam. Udini baby akasefu. Company. Eho na we. Meet you. Yem fancy na yem ko computer. Last caller. Hello. Good evening. Yes, our boss. Abuwa. Radia ya de wonso e. Eyo, ni ko pesa tan. Yanko ye nim papa. Kega ni ngada dia tan. Shukanta. Amen. And then ba. Amo dis ko na ga na do. Amo na pesa mo to. Ebi na me shata kwa ye dem wa. It's cha. Deeper than chance to so crowd be in that. Catch your moon is blowing better than everywhere we take them money. I send to my star and then somebody goes. So they are the one who says on your man, on your man, no brother. The program will end the matter that Yamin shall.
onhyira wo pa na yɛkase yɛka uko obi dem an wig okase wo ton etimi di ninu anom yansa kwa abrochire Sompa wig ba ko 100 million 70 million 150 or this hour wig 30 na ko keka sika no bom mi sister cry example actually want to say aba masa na me kai okay kasa ania ma no obetimi di ninu anom 3 2 kwan this is abi o yetire wo ai go so akua bag ahodo ne ntade ahodo kira amaso obedi kan bakumasi abeton first ne wig power so wo bo ano nke nyina ti abrojire ena sensen dem wonu ati mbuza no ze na mekura megidi ewia nso be sa abeto dan so mso mo kire omo we nyina na yetumufu mo mama ni mra mo ho so na mo obi ani competition no abrabo kwakunia efepa owi asene se young lady watutu ni ye na wunwuma bi doors o pake o ka wa hawa bere hwan de sister na e ho na o start disc ni bia na ayede ton wig ne kakra wate ton kakra why obi ni ka press wasi ne se oni ano emobo ya boy emobo ba osiri sika so ni botom ni sika ya ho go muda so dia tia bazizia ya bazizia me person me bi hini ayo the fluency ayo na ye ma me say the fluency say me pass me go use spell the shower set me popom ani bi e be tell ya ma me elunti ana me pass de ni na me to free frank enterprise pass no size be na ope 60 by 120 60 by 60 polish and rustic 40 by 40 polish unpolished and rustic obe ni ready of frank enterprise now wolf pass no 30 by 60, 25 by 40, and so many do ho. Wash room floor no so no 30 by 30 size ni na me desire who do be awe peno. Obenye bi e ho. Na bag season na who do so there. The big water closet who do be obenye bi ho. Kitchen sinks and the taps who do obenye bi ho. Washroom basin and the cabinet. Any Turkish doors pop. Orukoto ofie na no a confront mu ko ya so no frank enterprise na obenyabi so you so frank enterprise oh to market magazine road and some of the Bernard filling station no abrosa ile no mu a ho on frank enterprise so na maybe asem dakra me say so wo buru is bono any ahafo e kwa akopem no for baby a se o pe task papa ni no no bo so bi etu akoton a en to wani nko baby a so bi e le frank enterprise ni e mo ni popom ene bia me bo enta form for number is here na ti asenda attend the maka kire we number is 0245 28 3458 and now say 0205 987868 now question say you can frank enterprise task papa doors papa any business papa headquarters number 1 Sompa achadie 2025 yaba Bible say nyame sompa pa ne say obi ko wunyanka ene erusia mobo enuti na sompa 93.1 kumase sompa 106.1 techiman 90.7 enkransa 101.1 takwa 98.9 sunyane ena sompa 106.5 Accra yakabom se bronye yebema enusia ene ekrafo edidi na yanko ayetini agese wo beboa yen say ya anwa emmo tin tomatoes ntade empaboa ye bia wahye dada wonsan ehia enye ntade dada na emom de yebetime de ya che amanoa ye monfa meboa yen ne afa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia ebusuafo yafa ye hunsem na propose paper board ponkom yenyankopon obeyiye wiye sompa achede ekunafo ene enyanka ne so wo bedidi say yesika fatu ahomatrofo iso 0598 559802 meeting biem 0598559802 edie woseta 1 media anasa blessed foster bronya bosome ni beboja trada na de mode dom ye no je dia ma ekunafo yi mo amu ye bi afie twam no emu dance die die mo amu nim sompa achede 2025 yabo enra ho na mete se wo ba no se wo kɔ Canada woko okosuku na yesi agya pe aba no nso okɔ na nso no de okɔye adwuma
me say amanfo kwekwo enya gro ya no hwan de won kwasa no Express Group for ya Express Group yes Express Group obia na nya bre pese otukwa kwa ama no ne de wo de obekọ simple if you want to study and work in abroad in any of the advanced countries like Canada, US, Australia, UK and Germany they will take you there na say you visit and now turn so a wo ko Dubai, Canada, UK, USA, Australia and Germany numa wo de obekọ say ya juma so a wo de obekọ Dubai, Qatar and South Korea. And if you want to write an international test like IELTS, SAT, TOEFL, GRE, and GMAT, they will assist you to write. Asafo Lumba roundabout wa Encrying Kanachi First Light, Tema Community 18, Lashebi Goy Filling Station, Sunyani Silver House, High Court, Tamale, Ayama Building, Yabe Tamale Teaching Hospital, Takrade Market Circle, and our offices. Our Mabe so telephone 055-555-0067 and 0249-000448. So congratulations to you and everybody that won on the bonus ticket. Okay, yes, we hope that next year you get on the luckiest again and win bigger than you won this time. Okay, so congratulations. Yes, wow, from the luckiest to you as one of the winners on this ticket. So congratulations. Lucky's everywhere for everyone, yeah, the luckiest. Lucky's everywhere for everyone, yeah. Only we define every day. You are here, moving in our midst. See the worship center, can you be a the November ya 28th November Efiaba and 29th November Minenda Anopano Kuno Ashasi God of Possibility Prayer Festival and God of Possibility Prayer Festival and Paye Beja Asem Mpe Nipa theme or say escape for thy life can you Gani Gamejo Krama Mua Bonne from Puchacha Chiramo Namu Wamane Uhumu Namo Krani Munipebia Boto Mumra na mubenya nkwaje amamokra November mpaibo kesi ekoso osida worship center afore dan kesi nim atomakofobia abamonsena hospital ne pe behia onyankopon difo a odina ye adwuma free tete nuguso dina ye adwuma bishop abesaki kwapon na wonyina nyame tomi ne dom so ama wonyi wo krankwa na do atomtofo ebabini minister Jojo Ahin Joshua Bono and the Sida atomtofo nyina Adofo Urban Friend 055-700-0367 Anna 055-730-9080 Okranko GMT Nantinafie Brebi We make a miracle walk, promise keeper, light in the darkness. And if say we are burning, Emagidifo, women of faith, the Lord is a victorious banner. Way eye bosome mpaibo kesia. Yade shisheso. Na November emudie ebeye huyaya. Why ready na? Jemeso sa ayaye krado. Osafo mame ohini ni amada zua. Owo Sompa TV kumase. Wonim sa sofo mame premai. Enwosra nyame dia dom na reyebre mu. Eye kesie enwosra na ye adwuma. Se woboa wo ho dia. Ene ye nhia. Eye na fanso empaibo kesia. Yade efre nyame ewa nimonyam mu. Afi mu akakumebi. Asem no yeyi edie free. 1 Samuel chapter 30 verse 1 to 19. Ena David ne doma wo kan ne ho no mema won ni susui akosi se. Wanya hoden ensu bio. Nanso nyame oma ne nsa so a ensenchene akasie na esi. Se de wo haw no wapem so akodro bia no. Oje mre no eno enie. Na nhyehyeye a ewo ho ene se 22nd November ekwapem 28th November
November anopa no num ekopem anopa no nsia bia no share your TikTok ohene ni live enwumran so eye no num ekopem no nsia share your TikTok ha na ye mfa mpai bodenden enhyehyɛ so afei climax no eye memenda 29th November 2025 Cultural Center Kumase ene ye nhia na befafa ahudie efri enefo so mpai bo a ye twen Awurade animu Women of Faith eye agidifo ku a eba no award ya eye kejuwa kura de hia ne se wodon ho ebeji dwumadie se ye koda na adinyade bi ada wakoma so no odofo tugidi anamo hyene nsomaye Oba Cultural Center akade a wode bebebie eye communion wine and communion bread. Women of Faith, the Lord is our victorious banner. Nana for na dia na wo de hye wachi yibra na menhwe kuya mo adwa mo mesmasem asobites matenenka na so ne so bi hwe we de ma bekakra na menka hwe ene yesusu hwe community na asobites ye he na menya bi ato antana so abisa ye bisa nyansafo o memo bi e to se benya bi nemo me hwe ti akwa wabusuakru wa junction anatafo ade hyese ye no eni ne di hwe ni mu so wo pane dodo atu a phone number 0598928109 and 0244213185 asobites nubra wo nomni nyansam ye nto ma abofra woni fie du nwotwe abate o ma nofo ene apemfo ndi ahwehwe adwadwe nka to ya agya to asobites tonight, Liberty Hour. Oh my, me, I will do watch it. Oh, Yamiaku, oh, Facebook for talk for this shit now. So, wait, online, watch night. You see the pet, your choose rabbi, Naya Bompai, and what up from 10 times so. YouTube, Facebook, MFA, oh, React TV so. Jumadiri Basso, November Bosumi, you get us what you mean, 29th November. I'm a good assume, do me no open Amache, no, nine. Yes, some free Psalm 54, verse 4, and I Hebrew 4:16. I say, oh God, help me not to say every day, but boy, in Shannon so. So we are a washing of feet, direction. Online, what's nice. Oh, mine, I want to watch every year pray. Oh, Yamia Manitumi, a new friend, my purpose, Pampa, what to Ponkom, Bore. I'm the say, yeah, but I'm moving. I open your front shop again. I'm not sure. I'm a section. Oh, glory, hallelujah. Ya kwa yanimu a na yeko wo sisiri prisie wo bi sisi wa sisi ni bi eso sabonsam kra ne bawu abrabo mu no mentena se mo bi nwuro ka mfamfo abati mena na asem o kan no se obi osisiri prisie obi sisi wa sisi ni bi sabonsam kra ne bawu ti abrabo mu no mo bi hunehuna na mo bi ntetew apo menteme ho ase sisi sem me dia ye je free mensem ne na abra mfam chefa amame eno ne yetena se ye achiwade ye hwe na ye de yi atoye na asomdue aba maame maadwe yeja bibi aboko de pacho nyame adom pacho fro wo sei e pacho ye femi eno pacho ahi na eno firi na de na tete no adwe to Asem Mpe Nipa Sompa FM me pacho eno firi achoma twede okay mi shia bema bi ye friend ko fie champon okay dodo na idin a different na bi humpa de phobia okay oh yeah juma wo electricity company limited na o sisi mi wo bum kwase a mfie nsumi enti enne me de ba se mon kabi ma okay kwa be so no wafa wo sisi wo da so nenete o ware o na mo twempna mawo de nenete twa ho mfonyini kakra mai me pa cha mi shia phobia o wale me okay ye me ho ade kwa ban mu nyina okay na ekwan ya no ode me nam so no e ma ye separate e ma me kotena me ba bi high dan na kwan ne te sei na aseta ne nya papa kura me nyamo e ma ne sei nya me ncha de me san nyim biom akura ne me nyim ne mu no ntokwasem ne ade fie nsensem abusuya nyina bam amaka enti ye separate na o makom de o na o mo akoma na o ye ma asem ana na obo na o mo me na o ye ma asem na o makom ne me
ma komo ne omo ma asem no ye ma asem nko a en na tete wo to aso enti entokwa sem ena ma me di free o free ho separation ba ye separation no still ana me de minim se mi kun sanse waware mama mre kwanso ya we fie de aye court de enti minim se still awo ye mi kunu enti metina sesa fie be se enan na mi hu movement bi e kire se oba ne be mate enti ye ma mi twa so na me de obi be se anya aware sem kranti ne ma me ye de e ba ha na emo me na wo ba akura no 7 years on shakula no sabi nya se obi a woni bi oye adwuma ankasa oye adwuma wo ECG on sha me ba no e o ma bi 100 cedis no send no de amame 100 bi abosome mienu bosome 100 no de abla me ena de amame ni abre kwa ne se mfie nsu ni no mi share kofia champion ye me ho ade se eyere ne ekunu akra no even common socks kra no onto obi ma akra ne da atade de hye ya widie mo onto obi ma akra ne da ni nyina mu na ma adwen se mehye no emela sesa obesesa tama mo separate ye no ena onto obi ma no ana wo ya ne de menene wale ya mfa nse ye wo akra no ebepem ne na 7 years o start ya na so wo show kama no na ne no na ya ngoye amonwoye na wo memu enti na bibia ena ware nso me ware ye no eni 1 year ena sa entawantawa ne start by eni 1 year me wale last 6 years 2016 me wale 2016 6 March 6 March 2016 na me ware one ne da so yi mpatran tama mo ware no mpatran oboase ansa na mo ware o mpatran be ko mi hunu nyinsen wo bia me hwe ade nyinsen de me ya ade o oba anya me ya tom na kura mitimi huna hu ko hu se hwe ketua bisa ye no be hwemu no na se bosume nan ko yi ho mi ensan ho ne enumo na aya ade aya me na efe ohun so efe nyame ya hira to aso enti ensansam na ba ya na me separate ye no me fa ne sa me wo akra no me wo me ba no 24 me wo ne 10th June 2017 ena me wo me ba no free day why am me wo akra no be si sabre even socks akra on to bi ma akra ne da pass ya de show on to bi ma ne da na ne tete me kra ne se akra ne start school fees 7 years ni mi kruntwia bi da so se me boa omla emeka ne de ontwia bi da o se friend say kofia champon dodo na friend phobia a o ye adwuma wo ECG na me ani die kwan so e ba ne sei no ma me aka de o papa aka de e ba ne sei na saatama na me nyem na ntokwasem be ba mu no wo bo me pa e ka pono bo me ama abusuafo friend no enti abusuafo friend na ma ye kofie ye koye no no mu ye se on hwa me ma me ngunwie ye wuwie a o maba abeka asem no mi wuwie ye no still anti me hya me woden se mi ameye adwumaden we ya me kɔ asɔre a me kɔ entumo bibia ni wono ma me kunu to ma me se obaage 5 nkyekere wo ba wanye bi da mi amadwumaden na me ton force ewo adum mi amadwumaden a me ye na me de hye me ho a ebepem sable ebepem sabe na me hu se wosisi me de anya na wale sem na e ma me de bae ne ma de e ma pictures ya ba so se de nipa be hu se e ya mpanya ntro na mi twa wale me wo wale me ye fie de na me kwa asore wa abandenden ko fi wusu de wana me kwa asore so fu ne hira me ba no me kwa asore kra me kunu ama me nua kunu ene be gina mu se papa e de ma me me ba no wa ama wa animachi ora ho ana ye normal ma normal unim said you tie ndi anhwe dan ha na ni ho na to akra ni di ono ana ma wono ana frɛ me didi ma me no ano no ode ne ba ne to hwan wo se wona na de na ama ya bia nti wona na no de ma ama ya bia na ote ase owu eso mia kasa me gina mu ya dollar pa ma abusua nyina ba me refi pictures no ma fa no bia ma
mia me gina mu se oba because na me yam adwuma enti na me wo de eso me so na de ama mani abele kra na nsan akra ne yale ama me de ne koto Ebuakwa hospital Dr. Moru nurse fo e ho tie o mu ye madanse fo me boka nkasa no mu se me ba ne ko off kula wawu enso me boka me frɛ me kun ka kyɛ ne sa akra ne yale me da hospital wa fa na ni sei ensi wo a me sha kula no poda me frɛ no se afi do se wo oboa se ye adwuma ye yi akra no on send me sika 2 million ana mi kun send sika na de maame o maame ti ase o maame awu o papa awu anto ni futufo na won so e o maame no baba me maame ho me maame de se wa bonso wa kokoso complex o matimi ato nsa afre ne da me maame kwa na me papa de o ne me maame kun etiti me maame atamti ene me papa mu nyina me papa ye fa na oduro e wo atwoma twede okay ana asem ye ba e man bi nso wo twede fa eda atampofo okay me de to na ni ma man ne friend no man no ne number wo me ha man ne friend ne kasai chese ensesan na no wonsese wa na adwe sa me ba no na won hwe no so minim mujaye wawale minim wa ne obi awo minim ana me kasanya na ware enti na me ba na wa wo dada wa matre ansa na me ne ko Sharon ohima e na kwam frempon omudi ohom ohwe wo ma ohima ai frem ai Sharon ne ba panyini wa wie nursing training minim ana frempon nso awie SS ko insutaman ono so awie sese woda school mo de ne ko e kan se ono so wanto aso school enkwa ne de me no mo ye free pa o mo hia bibi ko mo busame ohima ne so awie school SS afi ya ono nso so ode ne be ko school enti minim adekronti ameme ba no ye ne sa momfa papa ne nto so bio na enti me pesa oba no be prove sa okoye DNA na sa akra ne nya ne ba e ka wa bɔ ne wa akra no bia ska o de family phone so bia bank statement wo me di ne sika be man na sa oye DNA no na sa akra ne ye ne ba me gini tum e twa ne damage because what tell me we are feel soon no ne damage de ne ka go no when me twa ne damage Allah eza na asum je na ba last one when me twa ne damage Allah akwa ne de ka ama yiso nka won sesa o ana asemo kanyina mitie ba me nyini bi ko papa yi nani mu nsesa asama o ka o ye obeka kire wo no anya ha asama obeka kire ha ontimi ngasa na nsanya abamera bi bo me ba small girl me ne ba no ana me chi abama no twade police station ye chi ni tum 4 days me kwa fa nani amehwe se me friend so kra ka kire ne se me de akra ne ko hospital wa ye dwuma bi se e de me fa ne ko court o kan na no court no ano no wansi wa musampo se kose ade chi ye na me friend bu sa ne se nti akra na nya wo ba na o ka chem se wo na dwuma mu ni bia nya case enti wo solve sake ti ma bi bu sa ne se wo wa dwuma mu ni nya case na akra na enti mi hu sam sa akra na nya what's your friend say Kofia champion ya dwuma wo ECG dodo na friend phobia Kofi nyesa nyesa producer friend behena ye Kofi de menyini ECG phobia he ya oya ne side way ECG side he me de first ne pa na odenyame me wo foforo na na otete me de ni ko odenyame district okay me de ne ko ho ena oja e no san start ya na ma akra ne sika but see anu me na no me fra na ose me ko adwuma yi mafria Kofia champion de se wo ye adwuma ne wo ejo so ba me nim ba ene men ha ba we obi e hwehwe na ebi hu na ECG fo nya mesere mo ne dim mon kan kire me wo fa ase Kofia champion se ne wo fa me ne dingo asem ne me pese magi atum grass na ni mo nya mboro sa ndi omfa ko na ye ne nkasa sisi ana asem ne menyini oba na ye atwa ntorato ne so o ma ne nye fefefe ansa na adane asem fufuro kra o so otimi bam na o ba producers mo ne o makasa o frɛ no okay koko akwaba o pa mejo so ibi abokori o Kristo adom na so e awrade ayade ili akopon ase yasem wo number no ye wo number no na maame no ebra wo beba no okay won say medical ka kire say Asem Mpe Nipa ye nche aso entie ba kofo asem before obidi asem eba no ye tie ha
na yetia na ofa ansa yebekọ Kofi Champon eso no ma me mfa me number na entudwa san say number ye ditudwa no eno na ma me nya ya ono so na asema ba ye boa no ye number no MTN number no ye 0244 801426 0244 801426 sanso biom na betimi afre 0509 43 84 84 0509 0509 49 43 43 84 84 okay odi wo da bia wo pese o ma menya asem nanzo so o midi wachi a menya asem da bia da ai se o na mekaka ne kama unya ba mu no ano na wankasa wonye nipa wankasa nda bia pema hwiase o te ka chem mese so osisi ne ko to le sava ho wo de mesro yo mesro me kantem ma me misa nkolo ku fie na odi minim de obetimi aye okay offer ma men chance no ko fan chance ko ma eye boga woni mama o mu fi Canada eno mba o mu fa Sompa o mu Canada Asem Mpe Nipa da bia no boga wo eye ebukrom South Africa ho na sabi woni mama ne eyiwo ena sanso biem ena osay electrician ona na meka esay a da bia o time light man wo asafitem osay be bia wo bia me de chia sonko e de ma ofa ye ni Kofi Champon kasa no na asem tia yebusa na nyina se wonim ababa wei a betena hai wo se ai wonim no ena busa no se abawa di asem abe dan yen se one na wo na ne ba one na wo ni mfie nsu ni won hwe no Kofi Champon se ye wurade Yesu oh gene trantrato no so mimi hwe me ba mimi hwe me ba manka adi na tese me hwe me ba ananu ya kwa me mediska ena busa no se ebra o ma ye nua ba sika etwa to da ben o se abrante ni odi musa sa mintimi musa na sa ana se masa si woni susu a na nya penkesi mafie asem na mi busa no ye ntie ma me na asem san se ha ye nchia so ntie ba akofo asem wode ba ye nyini enu nti ne pese busa o se ebra wo ma prensika no eye breben ya na boso me ben na ma sika wo se ne de nti musa o sa afa de mi busa ne se Kofi nyame adoma enumre nonson ye be fere dwumade na asem Kofi Champon ka kire se Sompa ye ntimi nye ne hu ntimi nye ne ta na ye pa ye mfa asem ne kokot aha de frɛ na o ma ha ne o kyena so eka ho koto de ye nua ba de asem ne kwa obeba eti ofa ubusa me a Kofi Champon asem o ka kire se Asem Mpe Nipa ye ntimi nye ne hu ene o kyena eso eka ho ti Kofi Champon si nyame adoma ai si ede ne kokoto de a koto de frɛ no a obeba na Kofi Champon nim se ne Wofa ya adwuma wa Wofa se utie Kofi nkasa ye mu a nyame ne kure ni se saa no de wo electricity wana easy wo de a wo de nyame wo de a ene de nyame fo ene mu asem bo ne po ne kasa nye san se ewia so obi frɛ wo a die nipa ne tie bia no fa no agye ne so eno nti na me che se ye ya ha nye obi anim guase nti ne ate ha wo na emom ye hia pepele yo sa asem to ne ye frɛ wo a ofa die ye se die wo de ye de asem no ye busawo die unu no ayedai no aka kire ye chese omunya hu se wo sentro ni ofa onka se mu ya de ba ko a Ghana ha sentro fo mu ta hon fo tata ye se asema ba police station no ko police station ko wo sa police fo ana moti radio so ntimi nya dai ofa yesu ya ka ho ye ne mo man asem bi e kwa ye ka ho police ni obeka se bia wagimi eno esa menzo so ne so ni onim nyansa nkansa because omunim se asem timisi ba bi no omukora nte ye ne ye bo amane ansa no sanete nti nipa nyansa ni bia nim so nipa otimi yi waso tirem akotu na mo bi no yansi ne fom nti ne informant kora na police fo bu omo nyansa ntirefo ne kwasem ko ba bi na police ni kan se hu se ho nyina ona agimi no nya abotre nyansa ni ba be yi wa no mate tudo nya abotre mo no mvom di mi ntetra mo office nti maami asem ya ahomete Kofi Champon mama nyina ni nka me defend but ase Kofi agu mema ni mu ase wase fan kokot ohia na koto wase court nti wase fan kokot a se wiase adu yiribi na anye ya bejo yira ba yira wase unze court ye nya oba no kwa na beko davi eno na ya no munim no to ni so o kan fun ache na oba ni bi no akofa lawyer atwi afa no so but onim se we ni so abaye evidence aka ni suban ho nti me sere ECG fo mpanimfo amu hwesisi amu mfrɛ mu Kofi Champon no ogu company nenu mu ase senior producer kan na ne yere kan ye no kore dia
bema wanyina baby ase na ntimenhwe bade utimeto open ntimenhwe bade sebi ni kwan so me kan we kura kire ye ko computer so de abaye ba Asem Mpe Nipa panyini wa ye be dokura asem no kakra na yeso ya hwe ne betima ye e de afa ho ba try so obenya ne number na kan pese me amene kasa no ye mkakra na nka me ho to me na nka community ma ye de do tetra ne number na ma ye ko computer so de abaye be ba na bibia ye kama ye ba sisi ye Sompa Achadie 2025 Yaba Bible say Nyame Sompa Pani say Ubi ko nyanka eni erusia mobo enuti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 106.1 Techiman 90.7 Enkransa 101.1 Takwa 98.9 Sunyani Ana Sompa 106.5 Accra Yakabom Sebronye Yebema enusia eni ekrafo edidi na yanko ayetini agise wo beboa yen say ya nwa emmo tin tomatoes ntade empaboa ye bia wa hyeda da wonsan ehia enye ntade dada na emom de ye betime de ya che amano ye mo fa meboa yen ne fa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia ebusuafo ya fa ye hunsem na propose paper oboard ponkom ye nyankopon obeyi ye wi Sompa Achadie ekunafo ene enyanka ne so wo betiti say ye sika fatu ahomatrofo iso 0598 5598 02 meeting bim 0598559802 edi e woso eta 1 media anasa Blessed Foster branya bosome ni beboja trada na de mo dum ye no ye dia ma ekunafo yi mo amu ye bi afi etwa mu no emu dance die die mo amu nim Sompa Achadie 2025 yabo Kwame and his uncle are almost here. Wait a minute. This one too, your friend Kwame. Wait, Kwame. As in the same Kwame again? Yes, mommy. I'm the second coming. Into all this tension just to reintroduce that broke boy from Kaswa. Why would you deceive the family like this again? Now I understand the whole delay. Trot from Kaswa dear. Why wouldn't he be late? Obeying later. Of course. You go feel the luckiest. Copy from Georgia be luckiest. From not the pure cause she be luckiest. Me and you go feel be luckiest. No matter why you're luckiest. Everybody go be that luckiest. God Kwame oh! Send your God the apple boom. If you put it so would the coming of the son of man be. Wofa, is that his car? Even now, your shadow the way designer. I use my own mouth to reject him. Oh, this is my mouth. Look at that. Kwame, my son. Now, tell me the truth. How did this all happen? Oh, mommy, simple direction. Mr. Good Luck no check me way. Yeah, man. Easy car. Or dial star 712 hash. The devil is a liar. He picked his ticket and entered his lucky 5-digit number. I'm his birthday. Oh, how romantic! And he followed the prompt. Yes, and then boom, confirmation test. One quick, pick 5 numbers for me, okay? I'm feeling like 7. Dial star 712 hash. Choose your ticket. Enter your lucky number. Follow the prompt and let destiny handle the You see how they love you now? Yo, they are family Kemasimo. Before December, may release a motivational album. Patapa, my super. This promotion is regulated by the NLA on the Caritas platform. Oh, Jose, and then media semestio. Kanu pano na sana no so ya na wode me edre na adi me nkwa no Kingdom Garlic Bitters no benefit me benefit wine oso kwato wo de abrewa esma ma abrante ni chuve wonanti kakra na wabre nim Kingdom Garlic Bitters ene ne capsules no nya hoden abrebia Kingdom Garlic Bitters ene ne capsules asembia yehu edebe no wahu ama wani agise senior na my wife company won personal Kingdom Ginseng Power Capsules nti sesia mpaso aye de Kingdom Ginseng Power Capsules emani tie nya asumdie befi abrebia obabia o de pu ahaw no edro ba kupa wo hia ne tremendous capsules esiesie wo ma wo ye obasima enu oyi wo benya bi wo ba bia yeton nro bia
Kingdom Herbal, no challenger. See you on no don't show. Let me see baby. I think that's how baby. You trip me out of your journey. It was how many. Àwọn ọ̀fẹ́ wọ́n máa yẹ lóbi náà yẹ mọ́ ọkọ̀ mọ́. Ẹni ẹ̀fẹ̀ mẹ́mọ̀ ọkọ̀ mọ̀ náà bò. Ẹ̀yẹ́ mi ẹ̀dẹ́. Àwọn ọ̀fẹ́ aha ẹ̀kọ́ sí. Lọ́sìn dìrẹ́ bitters lọ. Lọ́sìn dìrẹ́ bitters. Ẹ̀mẹ́ mọ̀ nsàn nù. Lọ́sìn dìrẹ́ bitters wà á. Ó ṣí bí máa yẹn náà yẹn nù. Lọ́sìn dìrẹ́ bitters. Bẹ́ẹ̀tra. Cheers to Lọ́sìn dìrẹ́ bitters. Spain. Wọ́n yẹ̀ Numni nyansem won to mani pa woni mfedu nwotwe ensesa apemfo no FDA agye dwedi nkratu ato. Okay, edru also dia na ya asem Ghana ska ho ya din so hiti isu hiti tobo ma bonto ye ntwa abo ma bonto ye ye ha ne ye hwehwa ye hu se madiki aka cho se men en ha ho enhwehwa bia na adwuma wo kora nyesa na edi ngomon isi adwuma na unity aba even ni amoamo kan kora se nyesa na tie ye wie ya akọ ye nyina nya ngasa Asem Mpe Nipa panyin ngasa men ngasa yo ba obi a friends ne wo fa nya no onye fast ko na ba kokoje die sise ofa ebreniti ye wo hanom ana obi afrefri ECG se opanyina ye kana asem no wonye ECG staff ni mu ye contractor se bia obi je anase ECG fo nya friends e contractor nya de amane se wonkokoye eti wonye ECG staff ye wonye ni baketu akra dabi eti yesan ko no se siwie no na another call sa ba biem na ko e ba ye kire se panyini bi ofre se oni abrante ne wa adwuma mu ne pe abrante no panyini ne sa opanyini ofre yi eti wosre ye yasem no ye hodi on kakra yensanzu ngusu nyame adom okena obeba me atrase na maami ono panyini beba na wose wa panyini ne abrante ni nyina beba fidwem a aha se medical just se ewia so so woni soso a na nya application ma fie aha nti wose nyame adom okena obeba na ahwe na ya chance ne aka ye da gogo sechi asipa nyame nchirawo sa na ye adwuma no nyantokwa nyampepere ho rushing bi ani ho titina no ombeba ofa 3 o'clock no miensa sata ne mpanimfo nyina aba aha ne nyina ya tama ye de ba no nti obeba ha ekina 3 o'clock ekọ no a sanati betima ba na ya hwe na ya pen pomasi bi na asumdi aba do akane sa yate ye be do ho de ba ye nkọ akiri se de na nko obenya no nti panyina ba mu de me ya mebu mpanimfo sa akwan ne so ba wo hye ye bo wie sa no no wantima match na sa no ma mpanyimfo de se o mona samwa no wo fate ye jasem ne kan ye basu bi mu no akora no be nu so be di adanse ndi ye de die be ma ne na o mfre na ne ba no no ne nyina na nte na nya akono ye da se mo boy adwuma producers mo boy adwuma akamo ayi ba ko bi no na ifriwe no bibia be fa ma abunto ye mate ne boss afre igidi ye se ne boss no hwe ne ma nti woni maso mfaso nti no obeka bibi di akye no mini abote waka de awie tobo ate ubenya asumde de ama wasem na de bae ne akwe kwagu uni apanyina afre ense eja no omo mpese be sokora nti no ye no ho kakra ne ntwa na kina obi ana ye kyen ne pani ze okaje enyu apani bi misini unua no panyini na afre which is ya ye kana sem no de kwagu ye hwe no ma bi wa mere ne nti so ye besere ye nwa mema no ebinum sa na ye beka no minim ya na edrume bi a ya na ekoba se ba force se me fa oba na me ware na na awale wadwem so ba na ko ware no se untimi mfa ne nkosi ba bi a wadwem nti na me boss ye nyina boss me ancha nyina wanya ne ba bi ko o se ade a ehu uso nipa mpa ni peti yeti da mu ahyehyɛ obi etuohye obi hu a ye hu da kyesi wakunyan yitini na adwene ngwa ne nim nipa obebo no tu to se ni peti osuo bemma bi akwa akogya te se picture ya na nam so ya ye hu o hweta ma sofu ibɔ mpaye na wabɔ ni coat bemma
na ono obeja na me hwe no reception na me resa na msa we ni papa ha hwe oso ni mu sata na obi betwintwa na na mu ordinity gura Kenya sem papa ede ne kobaye yanka hu se no obeja na ye ka cha oba se me pen me ware wa ka hu se ahofe na wo de kwakobu ni to agum no enko sa ankosi awie yo ye timi serious te de bia me ka se be ma bia no wo kwa ware oba na de ni bibi nti na de kwa wo belusu oguma mi kura de se wa wo miensa ho so cha se enan mu ahe eye ne body bia ohun ye mama ni bi pesa opeso ha on be ma bi opeso mu de shantumanim ti be ma bi timi tususu be 200 men o de akọ ware wonya wuye pe okọ na sheda ko ye zade sa na bitie kwa kuti na make choice ni pe bi betima ya de wo be bu sasenti sa de oni papa na yeye o se yeye wono no nanka wo defend se no wontie na enum asem ba hweko na any producers asem a wo ka na me make choice bi sa ha ye ntwa dipati wa o omo jimina ya no mo kase na manu be ya kaka se sompa de enye hwe wo ya mami the way na nia bre odi ne se bo ade so yi wo hwe no de sanshia sunsun kodi wo kosu ya to so wo yi sika ma oba bia ye no pamboe ye so enu na ya na ye kasa che nyansani se enka nche ye se on fan kokot wo na baka cho bi so bi fan kokot na mami woni kokot kwan wo na se bo te bantman na ne bayale a wo ko che ne ji kwan onimo enu nti enye court asem ba ma me ne de asem ba enu na me kasa asem se mema bi afanya sakwan ema die ne na aba no enye me ba na otewo na odi nkwasa asem nya no masa wan kasa o trasia sese wadwen ampa oba no na ko hu na se ne pe e na ka che so be wa no wa ya de ama na efe se wo mpe ni bie mu a enu an se nya by force mi de bia meka Princess Diana ne Princess Awale the whole world obi antimi ntwasa awade no wedding obi antimi ntwaso agu etinya nko wa na egu a enwanwa but hwe kwaya wo be fa so ne wo hwe ba wo mama me ani bre mami wo manani abre etisa ha ye Kenya sasam to na wunti a mami be kwa akoye duabo ne bo na wo do bebre na nanu mbaka se obon ha ne ya jan ya chi ne duade na kwa da yevie ba kwa da mo so boy enu ti na obi wu a ana obi yare a ni ye busa se kaka utrim wunya obi abone satan na bo warefie enu ti bo wose da bi menye obi abono satan na wo tezu ye de sa de sane akosi wu be ma edrume bi wa loke se pani bi abam na ye hwe pani nanim kira na wo ba so no nko ama one ne mra anya court na okay nim anya court na so ababu nsam trofo aban na wo se na says ye betima da says no or respect ya pa ba bia ni wa joma ma ko a otu kwa nsam training ka no na be na obeba ma ne enu tu ti fia nya kwase bia sem bia wo ka e na wo so ko ka bi se on fa men ko court ampa so obai wo ne hoda wo ko gina wo se court 20 se wo nya ne ho de woni na wo abotre omunya sa no no me na ne de afri no wa loke se papa bia besom ba ye hwa ni mu wo kire no miensa ye hwa ni mu ye da nipa so so asem so da na because wo ka asem se de bia meka sa wo ka asem se na pani bi ba mu ha sa nipa na so ni nyansa woni mu de ito no se da na se kwagu ye mfa so ha na ye hwa nyame adom o kira na wa amade a ye wo bika ma me nya botra wate bia ba fine kwagu ye ma afrefu abam me de kakra bi to de no so na maka kire papa yi se ade bia hia wo ba na ne te ho no enye ba ebepi afiri maba ema efew ema ye nhira ndu kan Awurade asem o David nyom na o se ba benyini ye Awurade agapade ye funumu aba ya akatua ndu nipa bi a hye nso se untimi nhwe ho kora unyanyem wo ya na sika nketengiti bi pie wa brabom na mpanimfo bi cheche wade go Awurade nim se wo de ade bi adomo a wo se otimi hwe no enti se wo ye adwuma na so nhwe ba unse adwuma kora timi loko ne yema ntimi nkoye enti mesrese ba ne de odi bi ba maami so hwe na wo ye 7 years o enne no apie be ka de a den nanka obotim de akrokro sa amone na tena odi ofiri se wunya da age ma akora nka de odi sabi o de wagimi kura no 100 million bi se na woton ade ma hunu sa ye hedaje costat ne menya bi ama odi ahwe akora no owia na nka de no ahye no kon ono anfa hwe ne ba no kura nki swade na so minim se opebre nko obekọ we nyina wa dima anye bi no watwi wani saa ono so fira busua ma wo ye obi de echina se de yonu aba nso abebo aboso akọkọ ndokwa but o boss so no beba ye heda nko achi dim se china no obeba be di abotoye mu nkomo
na yenyina etimanya asomdie dia mas eno ane yehwehwe na bie mu nsoso no saa ye kokot ye nkokot no court betima say o mere 2 years enti na ya na yede Sompa de 1 week pe e solve court 2 years asema ma no 2 ye nyansani abeti ase ubi wura fia na yetimi kana nka asomdie aba obaate no waso ate waso ye wadwumanya kakra de kwa onkofa lawyer nkotua sika na ade koma lawyer abre betima hwe oba no onkofa asem ne yebetena so mfie mienu unya ho da bia betu lawyer ma ne lolo fe ene lawyer kokota we kumase yakora wa ma na 2 million no de be ma no ne petru wa yo 3 million kumase kuru no mu na 3 million nti se week bia yetumu asem hye da week bia 3 million sa na nka akabu na ma obai 12 million every month ti gana we nchechire ne ho hwe ne ba nti niam bi wo ha mo me emfasika yenya mfura ye ni asa abe ya na abe ye kwase ya ejiri ye se wo ye nyansafo wo nye sa nti no achina tu na mo ne ehunu nyansasu no na afi nhyira bi wo ho aye nka ngu kra so ese fridge na kono eno me ni duabura me buru wa fidie wesu no bedwa nyame nka ho na hwe na ye ne sa na ye nkonko ye wo fi abetima wuram bi ana aso nhwe wo ba nti me frɛ heda me hiti obi anya wo de nto ko so nim se wo so ba na ka bogu nko hoda nti ye nyina ye tu ye ho fo aye ho adu ofra na wa poration kakra because ye tu aheda nka me pese me fa course se nti ne se mpese obi okura onwo dance obeka fon ya mesiloma meye ni sawa ye mo ayi ni aba hello me fa me bikato kwagwe asiyenga enka so kwagwe na ekutia utati ngwe me ka se me tadipa ya ka be me de no mso ni fa ya Wofa temo ene mama umuntu kwa omuntu niye omuntu adini yansa utemeli abana Wofa tela kama wanya welo kama mama niye wanya welo baji kibo abrewo oboto pizza bro oduma kokota ba biawi akofafem awanya mari alalai ana ma ne so une wala te won ko wai azora odisen ko to koya odo wonpe na ja padeti o ba fo so wa na mu pon sai ela ba ma so wa se ba ko de video ba le chete ya ko to ko da na ma kwado me pa cho se mami sadi osika no awo me yansa pe se nan ese o be ma bia ni o nka yenhwe na yenye bibi mfa wana yenhwe na minu anu me krom ni mahu ni e fe kwa hiyo ya wuti ya meflo na ya di hunko mo yiwa so onwe no fa to na so ba jobo ko le hello ajuma dase Jira about ope. Minim so obi obi edie. Obi edie. Mo fire na enko yanim. Na kakra me kan se. Dema. Yo ba ku ado so nyo wa ne semti. Se shonba. Sompa. Obi tu za futi fa we ya. E cheso pichu we tena we. Ke? Dere bo wa so anyale na ho na ezini nchi na romu na maso basu. Ya bi. Only and I got it down. No, you have to be money so one. And I'm a young commission, man. That's not catch. It's a black, ain't not catch, you know. Shoma. Okay. Yamin Sharpa and say, why ain't TTM? Oba TTM, hello. Lumba. Ye. Wofa Pizarro near me. Pizarro. Wofa Lumba Bagope. Young Quay. Na for that case we no ya papa no for do baby ya mema bi no no aya na hwe once na ho bofo ne dia bere yoku wo be ko na ma ni bia no so kwan bi so ne papa yi kasa ni nkasa ye mu no bia na ne ma ko yi se ni hu no enti esrese basa awodom sa na wo ba ye nua ma no so mu kwa kranse bi na mo mofra no yesa so mi no ko wo no so ewura me haban ni me hom na ehuna mane o Pizarro sa
wedding komo pa but na ya head na enko once sanity offer ye be wu ya fa won nyina de say futu na mama nso so na yeti sanity offer etinyame shira panyin na waso asem no mu no minim say waso mo de santi na de bia ka se panyin ofi eye etinyame nka na wona nyame adom ochira na wona kwakwa no na emfa yi nyame shira won so hello yes madam hello pa yes sir yeah cool Ewradi nku ye papa yenko yenim ofa asama woken and krepa mo kata mo tre enema ye ti mo woni fon na otu akura na ye kra so nyame njirawo na so de ne de no asi hello yey ahuri no father lele Baba just producer no there otiapona producer no yes Mr. Wadura Anthony mo from market you say you made ya mujubu asue ni ofa kati atonu ma ya mon kan yan kan tire papa de e jini di se bi mpeji ko di ka be 1000 afa na do ba man so hu di ama mi ma mi tire boss padi na o ti ofa he ne me ma bi se bi mpeji asa ye wi ye me me sin se ye ni wo bi sa mo for smart samra ye nya mfa security ma mi ya mfa wo tuma ma ni bi ati mi si e mi ko ba se bi mpeji asa no bu ha ya ti fa so a ana chenche dia mislo mezri cause ya wale dada hini badada wa fa me wa enti vie so ya ma mi keke yisi je duma so fa ibu cause ena mu be fie kwa na mu be 2 meter ni pa yeso ya he mo ni tipo kakra anye ke 2 meter 3 meter kakra won ti over me se mi ya be ma no on fo se nyo na o mi hu na akra no obi ni ha ni no ku dache no on fo cause over ni bibi so won se me ma na ntan hwe ma no o mo be me je ha be ka se dry Oma to promotion e chapter ko die so ho bisa ma mi me se mi la be Pacho good evening Pacho Sompa ho na we ni Pacho program na pesa me paso wo so dada yenko ye ni ni Pacho yes mama post Mama goes ye tie wo yenko mama post me ka sa se bo aka office me Pacho Abraham no e mi ni abema wo shem kola kama pa na we ti hu de si aba ya o e mi kama pa so bi ono na sha ne makama ma Endi achina mo pa to mo nka ne ho mo mfre ni ntunifu na mo nka ne ho ne yenso Dabi mbacho ona aka ne de esesi enti e wa akwanya se be man so timbe ka ne o ne asobu na asumdi aba edu de mo mfre mo bra se china no on force ya nye oyo ne yempa asumdi ya ya me man de ne buase ya hunya ya hwe ne nye ne yate wanya abotre mame wo yesa metia wo mbacho me nyama adwuma sa ye ne ye beboa wa ndi no wo de abot ayi ba amoa hello Wofa Lumba yey who hit and why hit you yet if who hit and why hit you enti na wa mi ama free now de se me fraka enti ni pa papa ya bona ba so ye bona ya nkan na wo ye bona ya beka se na ye papa ya beka no wo ye bona so ya beka nji wo papa panyin na wo ti fi asa ni no we koswa da bi eni wo wo no ma eni sa wo mani si na wan ene man to so chia yere ise modi mfie mienu ntia ne so te no wife ya ko ani mu ke bi we second wife ena ko anu minim so sa case won ena na mu kuma fe we were talking me name bi na mu kuma minim so case bi so won ka man firi kuma fe man kan ga ngam ba studios na ka be ka magere kire because say bi wo say won show ba men fere
Mr. Michelle back into what I'm afraid. And one Michelle back into what I'm afraid. And one because I mean Michelle back and I want to be a proper person will be better than I want to shut back. Michelle back. And you didn't see what you be not say you. One about Kuchama, Wunsu, and Akodana Kuraba. Now I couldn't tell you. Last caller, Nafi Young Kokra. Hello. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, cool. Major was Papa Yanko Belanisa. Asem na Habanfield, Munya Bjo, Dunya Pio, now. Hello. Asem near March at your home, so I would say the easy corner about Corona and Yantichinano. Yes, yeah, the year but 2 years now, some dear Diaba. Yamisha no so adonche ye ko gomezo so ye ko akoyanim e birthday kese chinchirinche bi pa e wo ho enkoranta afo bi enuafo omote sentafo enne eye omo awoda na eba ne se ya na enkoranta afo ne oda so ya akora ni oda so no ya akora enkoranta afo bi enne enuafo bato sene ntafo oba no din de me wofa ase ba no Kevin na ya monye ye ne ma ntentem na nya akono ha oh na ye anfade ama fa sister na to so ne yanko happy birthday to you Richard Anoche Richard Eradi Nyangopon wonhira wo mo awoda no enye kama emfama pa mesre Eradi wonhira de ma se da chi bi obeche okunu papa kuna bibi woni nsem na ote asem ase na wabra bonetima ko akonanim we ni mpa ya mebo ama Eradi nhira na onye wo sa onane wakwan emfa emma me pa nyame nhira sa akwan so nyame pa eda china asem kase ebi wokurum ha ye opambo Beneza adakwa yadom azuka check your phone na we panyini bi dia na menyema no wate na me dia badada Beneza adakwa yadom ni nua ba da fom ni nua ba ni mpon da fom a wo ye yi no ba ntema ye yi kese pa waton sa afre no wo fa se china mebo na chidi dom enti ye be fa kwanya we so ni aka che oman ni nyina ni peti ye se Beneza adakwa yadom de mo amunim ofiri ye sofo nyenne asantemam de wa ye bi pa yenguja no ono anko beba na enya akono nyefe dachina ebantema wo korani ni aba echi kese enya asem keto akora nti yenkunkuja no na niema enkotote emfama no Ebeneza adakwa yadom opambwe echina sofu chief muni adaje kora because omo yeyi kese ama niema akotote ede ama obi biara sebeta frache eye otie ye na o hwe ye no nti yebesere se monyema ne nyefe na enya akono ye akugya no na inshira ayenyame madia Sida Worship Center sofu panyini Sida Worship Center sofu panyini yesoli ono no oba Sida Worship Center sofu panyini yesoli ono eno eba nti yeja fidie ne dia ma no monkoso nyemre na montwe no